w'isi. Yesu Kristo Mesiya yatuvugiye umucunguzi w'isi. Yesu Kristo Mesiya yahanuwe kenshi ko azaza mw'isi kwadukiza urugamba rw'ibyaha. 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 Niwe Kristo, niwe Mwami, niwe Kristo, niwe Mwami, ishimwe ni rye, icyubahiro iminsi yose. Haleluya, ishimwe ni rye, icyubahiro iminsi yose. Haleluya. Uwo mwami w'abami bose yatuvugiye ni Emanweli, Mana w'intama. Uwo mwami w'abami bose yatuvugiye ni Emanweli, Mana w'intama. Uwo mwami w'abami bose yatuvugiye, yavugiye mw'isi ni Emanweli, Mana w'intama. Niwe mukiza ukwiriye nyir'ubugingo uhoraho. Niwe mukiza ukwiriye nyir'ubugingo
ku bitugu bye ubwami bwe ntibuzahanga